आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहनबद मरु ओइबा पाउ मणिपुर द कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग अहुंगा चामर हुंपुतरुक सुरे मियोइ लिसिंग अमगा चामापन कुंतरुक ना नाबा फदुन डिजास्ट तौख्रे जेनिम्स तंगांग अथेंगबदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइ एमा लेखिदबग लोइने ना सिबा मसिंग 13 सुरे सेंग हवाई अमसुंग मना मसिंग ओन बेंडर सिंग थबक तौरिबा सिंग कोरोना वायरस टेस्ट तौनबा राइजा अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा केंद्रना खंगनख्रे अमसुंग कोजिकोड के एरोप्लेन काइबि थौदोक्ता पायलट अनि याउना मियोइ 19 लैखिद्रे मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग अहुंगा चामर हुंपुतरुक सुरे मसिगी मनुंगदा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स के मियोइ चाटेट अमा याउरी हौजिक फाउबदा डिजास्ट तौकिबा मसिंग लिसिंग अमगा चामापन कुंतरुकनी अदुगा एक्टिव केस ना लिसिंग अमगा चांगा कुंथ्रानी अपुनबा एक्टिव केस असकी मनुंगदा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स के मियोइ चाटेट अमा अमसुंग मिसम सनिपान कुमापन याउरी राज्य असिदा हौजिक कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेनगलकपदगी रिकवरी रेट हंथकिदुना चादा 55.8 लैरे राज्य असिदा डिस्चार्ज तौबा मसिंगदगी पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेनगलकपदगी रिकवरी रेट नेमलकपनी पोरोमपाट के जेनिम्स हॉस्पिटल की कोविड वार्ड लायंग लेबा चाही 19 सुरबा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइ अमा ngang numida pung 13 taba matamda lekhidre mahak Imphal East ki khongmandagini kidney yauna masagi anaba khar leibadigi matam khargi mamangda hospital da layang do lakwa miyoini handakta covid-19 positive oirakpadagi covid care center amda layang do lerakpadagi makhatana जेनिम्स रिफर तौरखिबनी हौजिक फाउद लाइसेट अस्तेगी लेखिबा मी 13 सुरे ngarang sahi 13 suraba kangpopurgi nupa ama amasung Chandel जिल्लादै sahi 19 suraba nupa ama lekhidre हौजिक फाउद मियोइ चात्रुक कमफुद्रा मरीदी लोकली ट्रांसमिट तौन हाइबा खंगले मखोइ मपालमदा चलुबगी हिस्ट्री लेते हाइरी लोकली ट्रांसमिट तौबगी सांग असि चादा कुन्नी हाइरी बिष्णुपुर जिला की मनुंग चना लेबा लेमा पोपम प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतम खरिक ओइने थिंगजिले बिष्णुपुर की चीफ मेडिकल ऑफिसर थोक चेरोल मन हाई सेंटर असे मथौ तोरिबा डॉक्टर अमसो नर्स याउना स्टाफ मंगा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी सेंटर असे मतम खरगी ओने थिंगले मखोइ सिंगदु युनाकोद हंगबा कोविड केयर सेंटर दा थमख्रे नोने पुलिस स्टेशन की पर्सनल अनि कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदगी डेप्यूटी कमिश्नर नोनेना पुलिस स्टेशन असिगे कैंपस पुमनमक कंटेनमेंट जोन हनंगांग लाउथोख्रे अमरोमदा खोंगसांग अमसुंग नुंगबादा लेबा निफुमरी सुबा असम राइफल्स के पर्सनल अनि कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदगी मफम अनि असिदा हांगलिबा असम राइफल्स के पोस्ट अनिमक कंटेनमेंट जोन हाइना नोनेगी डेप्यूटी कमिश्नर लाउथोख्रे नोनेगी एसटी गर्ल्स हॉस्टल की फर्स्ट फ्लोर की लेफ्ट विंग लेबा कोविड सेंटर असिगी मियोइ मरी पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदगी मफम असिसो कंटेनमेंट जोन हाइना लाउथोख्रे राज्य अस्ते लाइबा पब्लिक अमसुंग प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगना अनाबा यंग लालिबा मियोइ सिंगबु लायंगदबनि हाइन हुकुम अमा थोख्रे स्टेट हेल्थ एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हौखिबा सगोल सेनिमिते थोखिबा जेरोल अमन हाई हुकुम असिगी मतुंग इना हॉस्पिटल सिंगदा अनाबा सिंग एडमिट तौगदबनि कनागुम हॉस्पिटल सिंगना अनाबा एडमिट तौहंद्रबदि सरकारने पीरिबा टोल फ्री नंबर 1800-103-2015 दा फोन तौरपा यागनि हाइरि मरक असिदा हौखिबा तांग अनि अमसुंग तरुकता थौबाल जिला अमसुंग नोने जिला दगी मिरोन मिनुपी अनि हॉस्पिटल सिंग लायंग यादबदगी लेखिबा दबा अदुग इमुंग मनुंगदा मतिक साबा खेत्री पुरन पियो हाइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दाबी तौरी मिजोराम सरकार राज्य अदु ट्रक अमसु अतै पोलम पुबा गाड़ी सिंग चंगलपा थिंख्रे मसी मपानदगी चंगलपा ट्रक ड्राइवर अमसुंग हैंडीमैन याउना मियोइ 19 कोविड-19 पॉजिटिव ओइरपदगी थौरांग असे लखोटलपनी पीटीआई की पाउन हाई मुख्यमंत्री जोराम थंगाना सभापति ओइदुना पांगथोखिबा राज्य की मंत्रिमंडल की मिफन वारे बसे लौरकपनी मिफम अदुना सेसिल थरांग ओइना चाना थन पोलम याउन अतै इसेंशियल कमोडिटीज की पोलम पुबा ट्रक सिंग थिंगबगी थबक असि मतम खरिग ओइना लखोटपनी हाइरि मसिग येंगलगा राज्य की पुलिस ने अतै राज्य सिंगा समनबा लंबी सिंगदा चेक तौबगी थबक पाइखतख्रे आसाम दंगना पुने मियोइ लिसिंग अमगा चंगा मरफुमगा डिस्चार्ज तौख्री मसि थारग हौजि फाउदा डिस्चार्ज तौखिबगी अपुन मसिंग लिसिंग 95 मापन सुरे राज्य अदुदा हौजि कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुन मसिंग लिसिंग 95 सुरे मसिग मनुंगदा एक्टिव केस लिसिंग 13 थोइनी ngarang miyoइ तरु लेखिदबग लोइना हौजि फाउदा मियोइ 93 लाइसेट असिदगी लेखिद्रे मेघालय दंगना खक्ते मे हुंपुतरुक नाबा फबदगी डिस्चार्ज तौख्रे मसि थारगा हौजिक फाउबदा डिस्चार्ज तौखिबे मसिंग असि 13 सुरे
Raija aduda apunba active case angwa mafudra leidi masigi manungda Central Paramilitary Force ki masing saniga humpuma thoini. Nagaland ngarang sample chatre katare test obing manungda miyoi humdra taret COVID-19 positive oiba thengna ki masigi manungda miyoi humdra marina Dimapur dagini aduga ahumna Kohima dagini. Raija aduda haujik apunba positive case masing lising aniga chatruk yang kaitare chure. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Kendi Haksel Mantralayna Hawai Singwa Emasung Mana Masing Yomne Bender Sing the Tabak Tori Mui Singbo Coronavirus Test Taunanaba Raija Masung Union Territory Sing the Poktak Pikre Jerol Amadahai Grocery Dukan Sing the Tabak Tawa Mui Singna Lachet as a Paktan and a Sandoropa Yabi Oitokpalay Raija Amsu Union Territory Sing Secretary Sing the Iba City Amada Haksel Mantralayna Hai Tabak Asi Pangtopada Tangai Patanasang Ambulance Samsu Ate Polam Sing Arrive among the Pangana Nagadabani Haksel Mantralayna Hai Haukiba Pumdrani to Esida COVID-19 Tananabi the Makleba Kimapum Kiada dressing to with Tabak Marpugi sang the Pikatle. Mantralayna Hai, that's a sitting in one of the hotspots sing Amasi, Yamna Nakshin and Tabak Toribaka Kana sing Amadi, Miam Lakpom sing Masakang with Tabak Haudiso, Leptana sang silly. Air India ki Dubai di Kerala gi Kozhikottam na Parago aeroplane am hangarang runway the Kaki with Hodokta pilot ani yauna yam drove the Mutran Pan Lake Hidre. Mui sam humpuni toy sokle madugi manung de mui tara mangangi phibam luna lady haidi pen kai ba mapham aduda rescue team changsin dona mi kan mi thabak changsin ki maduda aso opanang le mui sing adu Kozhikot amasung Malapuram de leba hospital sing da layam gi thabak se thari hairiba airplane aduda angang tara pilot ani amasung cabin crew manga yauna mui sam phudra ma toy tongdona lakhibani Civil Aviation Mantri Hardip Singh Puri na high investigation team ani na thijin bi thabak satari Air India Airport Authority of India amasung Aircraft Accident Investigation Bureau expert sing jawba investigating team anina mapam adu thungduna thijinbi thabak haukre Rashtrapati Ramnath Kovind Kerala Rajapal Arif Muhammad Khan da thodo odugi maram inquiry tongnona ba khangan kre Rashtrapati na aso opanang laba amasung lekhi darba sing imung manung da thamoi sokna awaw phongdokre Upa Rashtrapati M Venkaiah Naidu na nungaita ba phongdokladon hai aeroplane ka khibi thodo odu laibak thibani Twitter da thagat pagwarot lamada Sri Naiduna lekhidraba sing imung manung awa phongdokli amasung asokpa sing adu athu matamda pagalap oiresino hairi Pradhan Mantri Narendra Modi na let thogdok adu matang da Kerala ki Mukhyamantri Pinarayi Vijayan da inquiry tongno ba khangan kre Sri Modi na thogdok adu lekhidraba sing amasung asokpa sing maphamda nungaita ba phongdokladuna thogdok adu laibak thibani haiki Griha Mantri Amit Shah na su thogdok adu angakpa amani amasung maduda nungaita ba phongdokli Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi New Delhi da Rashtriya Swasthya Center sangaragani masi Swasth Bharat Mission ngi makhad hawdokadabani lisingni taratareta Gandhi ki samparan satyagraha ki saisa masuropa kamai lainan pangthokiba thauram amada Pradhan Mantri na center asin linkatlagani hana laukthokibani center asina Swasth Bharat Mission ki tongan ba mai pakpasing adu miyam da khangan na bonagani Haujuk Pawbuda lebak asgimi koti yangkai mengaromda kutham khonga pham kaya saduna sanitation kana badu phangan bagaloinana awan ba mapurak pangamle Pradhan Mantri na center asigi MP theater da pangthokal ba thoromda Delhi yauna raijam so union territory singdagi lakwa mahiroi kontra taruka unaduna wari sanagani masigi matungda mahang lebak asgimi yamda wangangani Lebak asina ngasi Bharat thado andolan humdran dipan suba kumon thorom pangthokli inising amga sama pani phuni thogi ngasi gi nimit aisa Mahatma Gandhi no singdona British singbo lebak asigi tanthokina ba kongjang sangsin ba hauki Gujarat Sarkar anoba industrial policy laukthokre Gandhinagar dangarang pangthokpa pawgi mifam amada Mukhyamantri Vijay Rupani na anoba policy tu laukthokibani Magna hai anoba industrial policy asida core sector amasung sunrise sector singi trust area tara mga khaidokna thawak paikhat kani Electrical, machinery equipment, technical, textile, agro and food processing, pharmaceutical jaun ate lam khrada trusting asina konsin gani. Kena na paket liba Atmanirbhar Abhiyan ge saruk amo oina anoba industrial policy disingani kunaj hawdokpani masina hanagi ariba policy adu mod chillagani. Hanagi policy adu dising nitarama pan December thada matam loi khrabani. Hawjik aroibada maroiba paw amuk hana. Manipur da COVID-19 positive oiba apun mama sing lising ahunga chamni humbutaruk sure mioi lising amaga jamapan kuntarung nawa faduna disaster tawkhre Jenims tangarang athengbada COVID-19 positive oiba mi ama lekhidabga loinana siba masing taramathoi sure Hawai singwai amasung mana masing yonba vendor sing da thabuk toriba sing coronavirus test tawnana ba raija amasung union territory sing da kendra na khangan kre amasung
Kozhikode ki aeroplane kaibi thodokta pilot ani yauna miyoi 19 lekhidre. Paulo Ijare.